Gira timu wano e Uganda mpagira Bull ku level da wansi era mpagira Nankoma FC Nankoma Town Council ebweru nawagira Manchester United. Ni season ene mwavirire mwawo twavire mwawaye season edira kwera ndozo bela season ene mwedakola bulungi signing de tulikola nti obona nti twale twamala kumaliza chuna okuva mu olobusi bwema yena saine na alandinga tulina jokalezi yena saine na alandinga obona nga isubiro lya man season ira ni season ene mkobe mwakola era mwafuna bwe mwagula kakante Manchester United ejja kuito season ene twagula yo obona nga ba substandard nga abazani babulo obona nga tibatukana na timu ye bali kwida coach yetwali tulina obona nga signing de yali nga titukana mutinda sport yo ne tulina kuno obona nga artist ali kola kwa ina ku vision season ene mwasubira season ene yo ezaja twekikamwe anti season ene mujja kusamba kikopo kirala mujja bisatu Premier yenka FA ni Carabao bimujja okuvuganya kubulaya tumujja kunina kunoni ate era kijatu kolere ino nti engeri yetuli nti twamalire bubi netege waleino etegeza nti abaana abo okubatola mu NTC eyo bajaba na kikopo kirala ba focusing ku kikopo ekyo era ojabona nga season eyo ekyamani timu edisiri tolanga ku maligo nka MP egisinga byakubanga kubera season eyo byakubanga kikopo ani beaten ekiri neisubira muri nalyo tinasubi wabula ekiri amwembe kigosinga kwenda mu Uganda amwembe gwensinga okwenda mu Uganda era ni Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe nalinga mpagirera enemba de misawe no endiwulisa mpuliranga diri mwensa yali ni Kafwerera yafa kati sawe ne Robert na aliwo Ssentamu yali mu wembe nga yitaba Bobi Wine era ni gwe kawagira olemba kirono kola ino kuto olemba olonga balukubi niye mama ndi kutambula ne merera muko naluwulirisa enemba da Kyagulanyi Ssentamu dona ndenda bwende kubanga era n'olwemba lwowulira niyo wafuna suubi mutima nti niye tabalero idonja kuba ekyo olina omukyalo ndina omukyalo mwayagana na mutya omukyalo oyo twasomera ku isomero irala mu primary wabula ye yandikuku wansi nga andikuku wansi nti nze namalira P7 ye yali nga ali mu kyakuna etegeeza yabanga ebyalo byali ku ekyalo kyeyakulira ku yakulira nawango nze nakulira na Lusamule etegeeza twabanga twaganana era namala emisomo dange yena yabanga iwo bwojja kukyemera international kiduka oli omusinga ko bina bisatu P7 yali P4 buti bwajjagala ku kyemera international ye yakola P7 yamala yajawe wena wajawe ye yamala yava ku somero eryo yajja ku Bugembe Islamic tegeeza ye yasomero eyo yayengeira kweno aye nga mubonagana benga tubonagana era nga tuli ba mukwano maye tumuli ba mukwano buti abo okumubona okumukoba ekigambo nze nakula namala emisomo gyange nabisaawe emyaka nga mingi ino myaka nga mukaaga kati wasa ngaki nga ndi mu mbeera yakweyiya bweyiye nafuna aka business kanga akaduuka n'atawa akaduuka tegeeza nga bakasoma beida bampagira niye mwene ngida yampagira awo wena mubonera nakanti niwe wali kukyemere primary eninzi ategeeza omukwano gwatandikira awo mpola mpola wamuwanga ku sweet namuwanga ku obuswiti nga wagula ebintu nga bya 200 muwako akaswiti ake10 olwo n'obutamutola ku sente sente zino dimutolanga kali batola ku mukazi we yali akalifuuka mukazi wange olw'ensonga ndi ka kapito kaali katono nga aka business kano nina okukemereza